Ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bihuriye mu muryango wa CEDEAO byatanze itegeko ryo gutegura igisirikare gishobora gukoreshwa mu gutera Nijeri nyuma y'uko abasirikare bahiritse ubutegetsi. Ubumwe bwa Afurika bwatangaje ko bushyigikiye iki cyemezo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika, ONU hamwe n'Ubumwe bw'Uburayi nabyo byatangaje ko bihangayikishijwe n'ubuzima uwahoze ari perezida wa Nijeri arimo nyuma yo gufungwa amaze guhirikwa ku butegetsi. Uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yajyanywe muri gereza by'agateganyo nyuma arekurwa umunsi wa gatanu kubera ubucucike buri muri gereza. Muri Tunisia hasohowe amavideo yerekana amagana y'abimukira bari bamaze iminsi mu butayu bafashwa gushakirwa ahantu ho kuba. Tunisia na Libya byemeranijwe gufatanya kubabonera aho kuba. Muri Libya abaturage bateraniye mu mihanda y'umurwa mukuru mu birori byiswe Madina Summer Nights nyuma y'uko ubuyobozi bushyize imbaraga mu kuvugurura umujyi wa Tripoli.